Kinuna ni Maria, to'y pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwak, gapo iti Diyos amang isalakan kanyak. Tanalagipnak siyak ananumo nga adipen na, ket manipod ita, awagan dakto anagasat, dagiti amin at tao, gapo kadagiti naindaklan abanag, nga inaramid kanyak timan nakabalin a Diyos. Nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana, manipod iti maysa a kapututan, agingga kadagiti sumarsaruno. Imparang na ti pannakabalin ti takyag na, ket winarawarana dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandatda. Inikkat na dagiti mannakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinennek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amma tayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagip na akaasyan ni Abraham. Ken amin akapututan na iti agnanayon. Agtallo abulan ang nakipagyan ni Maria ken Elizabeth. Kalpasan na nagawid ijay balayda. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Ayaw kimipay. Good morning. Nakaapapal man dagitay naiyanak nga singer nga kumakanta. Uri handag practice mayat lata di natural nga boses da. Nakaalalas mo dagiti mang pilpilit nga padpadak uray made ay gumgumloong makatitilang ipapilit da madimat no destructive mo na kamo ipapilitan niya. Wen tinarigagayak may iditi nagmember iti choir. Adda kam diag basbasa di St. Benedict idi. Adda concert. Gagaputan na laingak nga agbas basketballak met may saak kadagiti player. Kunakken di madre sister. Kayat ko met agmembro ti choir. Pinadas nak mga pinagkanta law kan ma ha 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 ha. Rufo kunana. Kabayatan nga agprak-practice kami ingka pay lag-practice nga agbasketball kuna. Nyaladaytan ko na wen. Idi nalpasa ko, nalpas mo nagka-basketball kan wen, agprak-practice kami agsagad ka ditoy hall. Ni awan latahang nga makapasan niya. Tahana mga hang kami mga naiyanak nga awa jay pamilya mi hang kami mga naiyanak nga kumakanta. Tila malagip ko nga pagkankanta ak idi. Man nakimisa kami met. Iso nga dayay, Gloria ti Diyos ama ti kangatuan. O regro tak isalat tamo ti kalajay agtartara ijay panuno. Na ubingak pa ila adda day nga kantan. Dayay nga Gloria. Gloria ti Diyos anak. Ngam ti pangkankanta ak day nga Gloria. Agpaypay so day toy. No ibaunak day diinang, no apay magamin day diinang, ay diya ka mo no, at dasot-sot igaggagara na won no kabaw. Sana kamla ibaon nga papan gumatang tibitsin, amoy tibitsin, hanga usot at tabitsinan niya. Sana kamla gumatang tibitsin nga dati sagdudos dati babatit, ngamin di pala gumatang tida, awang magamin igatang na dakal. Ijay makit-kita magkidi, ijay anti balay, popitang ko namin, ijay ada store na ijay nga imun una, kaawang mo kuryente. Ti malabsam at dagamin akasya ginayang kasya ti balay mi. Kadijay apon dagitay mangkukulam, mangmangkik, dagitay tikbalang bottato kada ya kamo pa nagado adag parparang ijeng iso nga lumabas ka nagsip nga siyempre pag naanti danon diyan na ikabisa kun di ayanti pagbadekam. Gloria ti Diyos ama ti kangatuan tataba akasyan na Gloria ti ay makasangit ka nga talaga awan ti laban mo na nga akasya tatada pa ilaang nagdakkelan pa ilaang DJ sa ringit na ti at nandiyak amo no sino ti makaiturod nga umay mangpukan kanyayo umayo pukanen kayat dan nga maikat ngam awan ti makaiturod DJ nga akasya kadi mo laang ti panagkankantak ori agdigdigos idi ka di mo nga mahilig nga agkankanta. Agkan tatay mamat no kuna kasla mo pinarpar abulo kanaw ising-singgit mo kasla nalipit nga tokak mga ida ti Diyos ama kasla mo umanit-it nga bula hanak nga singer adda dagiti naiyanak nga singer
Imagine ni Maria, nagkanta. Lagi pun tayo ang ni Maria, kabalasitang niya. Oh! Ubing. Ubing ni Maria, dito'y content ti kinantana, nagunag. Kas ano nga amo ti 13 to 15 years old, dito'y linaon ti kantana. Diyak amo ano nyo, obraan na idita na panggarkin ni Elizabeth nga manang na, nga Elizabeth nga kasinsin na, nga masikog. Kaya di nakablaawan ni nagkuti jay tiyan ni Elizabeth nagdaydayo iti inati apok ko na. Hindi kwan, diyak amo niya nga parte ti nagkantaan na, ngam nagkanta ni Maria, iso dito magnificat ko na tayo, my soul magnifies the Lord. Kaya kanta tayo nga, to'y puso kidaydayaw na. Hindi tayo mo makipagkanta. Rinabi nga kantaan di evening praise dayto. My soul proclaims the greatness of the Lord. Kunana day jay. My spirit rejoices in God my Savior. May kabisak pala yung katata. Kanagkanta no kitaan nyo dayto kantana nagunag. Di amo ano kas ano pa ng kantana. No nyo obraan da idi. Nabalin siguro nga agluluto niya. To'y puso daydayaw na, idaydayaw na ti Apo. Isong road, agrag. Diyan mo na nyo bubraan na idi. Madinsa ka nun, nagkanta kayo ng aglulutohan. Apaya. Makasawa ka tayo, balo. Lakay. Agbaak. Nagado ka nga pamati yun, Diyos ko. Namadi ka no tagkanta nga aglulo. Diyan mo na nyo ito obraan na idi. Ngam ti panunutan tayo. Dahito'y content, dahito'y kinantana, nagunag. Imagine nyo aday 13 years old. Denggan na yun. To'y pusok idaydayo na ti Apo. Kitagragsak to'y kararuak gapo iti Diyos anang isalakan kanyak. The Savior. Tanalagip naksyak anano mo nga adipan nakamanipod itaawagan dakto ang nagasat imbaga ni Kwadija, imbaga ni Elizabeth deja sikati kagasatan kadagiti amin babae. Gapot na indaklan abanag tinaramid ti man nakabalin a Dios. Nagunag lang nga reflection na mo daytoy nga Marian. Kaubing piyapay ni Elizabeth kumati agkuna ata di experience na napadasan nanti manong tawanan ag 70-80 years old den mabalin ko mang isuna na ngam dati kaunag dati imbaga ni Elizabeth ay ni Maria sabsabali nasantuan tinagan na kaasyan na dagiti agbutan keng kuan aging ganati sumaron o kaputotan imparang na ti pan nakabalin ti takyag na di yagamin ti urayon da idi ti Mesias maiyanak nga umay mangisalakan agbalin nga ari dagiti ari. Ngam ti pampanunutin dati mindset da ulitin tayo tapno maala tayo dijay puntos na ari nga mangripuog manggubat mangabak nga itadder na ti Israel gapo ta isuda na ikuskuspil da adipen da nga nakabaybayag. Kada ito nagpintas dati ko na winarawara na dagiti natangsit. Kastamot dagiti gandat da. Inikkan na ti man nakabalin, inikkat na dagiti man nakabalin iti trono da. Intanok na dagiti nanumo. Ang kasano ti kaunag day nga refleksyon ni Maria. Pininek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Maininaw pa ila ni Apo Jesus ditoy. Kasano ti pananga naggapwan da ito nga inspiration ken ni Maria apay nga naibaga na amin dagitoy. Nya pininek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag pinagtalaw na nga ima-ima dagiti baba nang tinungpal na ti Karina kadagiti amma tayo tinulungan na ti Israel nga adipen na ket nalagip na ni Abraham nga kenti kapututan na iti agnanayon kaslangay anya datoy slip of the tongue la kuma nga daytay gapo ragsak na nga imbaga ni anghelan nga agsikog ko na ni Elizabeth nga sikati kagasatan kadagiti amin a babaen kasla kuma ingkan kanta na laeng kadi nga gapo ti ragsak uno adda inspiration kanya na nga naggapo apaya nga nagunag datoy reflection na
Apa yang nagdakkel ti kay papanan ti meaning na daytoy apan na kinanta ni Maria. So ko na daytoy The Song of Mary. Toy puso ki daydayaw na. Nagala ja mo ano nya ti ubraan na toy. Awon jak na research no nya ti ubraan na toy na apa yang nagkanta basta nagkanta ni Maria. Siguro DJ overjoy. DJ pa sobra aragsak na iso ti ingkantana ngam no kitaan tayo haan na lang nga bukbukod nga ko daytoy kaslahan na lang nga bukbukod nga panunot kasla ko man na inspiraran siyempre at dani Apo Jesusen na inspiraran nga agbalin nga kasdya ti imbagana tano kitaan tayo kasla magkanya tayo no daduma di mat kitaan nyo no daduma at daytoy ma-overjoy kasano ti overjoy tayo. Ngala ko ni tatang, nakarwar di anak na, naggraduar ko namlaangan ti college, kaingkarkarigatan na mo't piman tinagkaramot, inted na amin, inyutang na amin, di pa'y makagatang ti brief na nanipod nagbasa di anak nan, piman, idi naggraduaran, naragsak, nakapasapay, anya ti kunana automatic uri hangag pampanunutin, parchin nyo di kalding kaon. Di madakas jay. Di jay jiragsak na, laalaon nyo pa di mangukop. Di jay overjoy nga ron, di jay kung kala kumanay, haanan nga makapagpanunutan, mangala kayo sa kahon ko na mga dagosan, apo inarak mo dagitay mamartek, kurang pay. Di overjoy nga eh, kasla mo ni nanangan nakarwar ni anak na, apo, nagganas na apo, pinicture na, congratulations anak, intag na amin nga friends na, in-add na pa'y amin nga kuanan, tapno laeng ado makakita, nagpatarpulin pa'y. Kakasi gayang mo nagkarkaramot mo ni anak na dandani, mamin ano nga dandani maknag. Ngam di nga joy, di nga ragsak nga haam mo mailadawang kalako mo di anya ti pangawag mo dayon overjoy kala ko in trance kunana ko trans. Naday mailang langit diyeri nana. Kadlakan niya yung mata no kumano daytay adda kala ko madayay may sakasinsin ko ide pagamuan nakita na di internet nga nakarwar ti board na kinarang na di motor agmumotor nga kalahan na ammo di. Ala, apog, mumotor na. Imbag katangan na dungpar. Apay napanak. Daya ngay kalahaanan nga makontrol di bukod na nga bagino di inday daya kala di ragsak na di overjoy ko na dayjay. Kasiguro ni Maria, si kamamot, datayo alaen tayo di kasasaad na, si kamamot, nanumo, taga-igid, awan tinagan na iti community ni Maria. Idi imbaga ti anghelan agsikog kanto nagtarayan na panen iya yan ni kasinsin ng Elizabeth. Sumungsungad nakita ni Elizabethan idi kinablaawan na naglagto ti rag-o kunana mo ni Elizabeth sika tinainggasatan kadagiti amin a babae nagainggasatan tumet ti ipasngay mo nga ubing kunana indaklan to. Kati ko na namutan, nagkanta mutan, iso na kinantanan, to'y puso kidayda. Kala ko maday tayo, nag-shy ng Jerupanan, imagine nyo ni Marian nga, nag-shy ng Jerupanan, nag-jiraguna ingkantanan. Ngam di content ti kantana, haan nga maaramid ti ordinaryo nga babae, nga 13 to 15 years old. Gilinaon di imbaga na haan nga maaramid ti may salaeng abalasitang. Iso nga divine inspiration at dadtoy na pankanyana. Kano kitaan tayo maitibiyag tayo kakabsat, anya mo ti ikan kanta tayo. Kanta tayo ka, Gloria iti Diyos. Tamu rupa mga selama simana mga glory no Tuhan naglamag glory anya mati iragrag uji puso tayo
Anyamot, adua kada kayo. Nakaawat ti bonus na, kung nadangarod ka, no kastoy nga gungundaway ka, ado ti aggagatang ti luglugan na, panagbubunos, ado ti agaawid nga, naggapo ti abroad kakabagyan, agragrag o, medyo okay nga uray lang nga, uray agbanbanar bartudtan, may kaalo nga sentence taon, at danto pala dyan nga umuna pala, jikit kita na ti bartag na overjoy, anya mo ti kanta tayo. No kitaan tayo, nagado, umuna, material things no, naparaburang kamot. Siyempre, agragsak kamot, Nangruna no pinagrigrigatam, siyempre, Na kayo nga naganak, sumangpod di anak mo, naggaputi sa bali nga, pagilyan ko man na pan nagtrabaho at damo iyawid na basid gaputi rigriga na mo no daduma makitam ti mano nga tawon nga hangkay nagkitkita proud mo jiri nam ore handang ibagbaga angam siyempre may hantay mo mailibak ang naragsak lata mo jiri nam sumangpot di anak ko wan adda buryas ko jay na ASF mo tan awana na pugpuganan wan jay overjoy no adda day jay okay lang tawang problema day ta basta ang kalaki nagpaspasikat damo dagiti daduma po nagpartida wan nagbungga kabigatan na, dadtan na kita. Nakamotor nga, 20-20, inaldaw. Maglumlumang ka, ibagam nga awanak. Ibagam nga awanak. Nagmayat di handa na, idi madanon ka. Pero mahamot ang kasjay, hantay nga kasjay nga ilok. Adala ang masag paminsag guys ha. Ngam hantay ko maang kasjay nga retay. Alag, handa ka, uno retay. Sobra-sobra, ngam kita ka. Madi ang nga maibagay. Ang nga kasjay ti Ilocano. Nga tayo ka nga balingan ano sa mon. Uray daing nga agmumukat na pulutan yun. Basta hanggang nga day kundi pasikat nga awam mati mabalin mo. Di you overjoy. No day okay lang, awam problema. No da success ti pamilya, okay lang. Ngam anya kumamot ti ikan tatay tata. Tinawan arambakan tayo, dayta kuna tayo na indaklan ahobilayo. Greatest Jubilee. Anya dayta greatest Jubilee nga ramrambakan tayo. Tinawan, panangrambak tayo, imay ti Kristo. No kas ano ragsak ni Maria nga nang salot kini Kristo, agkan kanta iti rago, kas jay tay kumamot, isugarod nga, joy to the world, the Lord has come, let's sing, let's sing. Basit tinted mo ko, lechem. Nagbasit ang papaskom, nagbaling ka adakis. Nya dati kantayo nga Paskwayo, ana imot, kunanan sa may dati. Kaya dyan iso nga ron nga ikan kanta tayo ti lubong, agragsak ka itan lubong. Daya kumati, daya ti jubileo, daya ti iragrag o tayo itantanok tayo. Daya ti ipabpablaak, daya puso. Isugarod nga Christmas, naragsak ko na tayo. Ti saludsod, naragsak ta Christmas mo. Nya pampanunutam. Naragsak ta Christmas mo. Inted mo di buong puso nga mga ramid. Ang mga ramid kadagiti pakaragsakan ti Christmas mo. Gaputad dangarod ni Apo Isus king kada jeti hobileyo kakabsat. Kas ano ti agbalin nga naragsak. Kas ano ti agbalin nga nawaya. Kas ano ti agbalin nga adda di rag-o iti puso na aglaglag to iti rag-o. Kung nagmayat anya naganan nagbasit pa ikati agkarulingan. Basit sa tagkarulingan, manupay la, adda pay la taltalo nga babakit nga imay kanyamig, isuda pay laang, nagitay karkaruling nga papilit, daytay talaga nga, inikamon ka kurang, handa lat na pumanpanaw. Imbes nga kantaan dyan, adyos kam, apo ti agngina ay haan lata, no basit, ket agpanayon ka. Ulit-ulitin da mo lang. Ulit-ulitin da mo. Latan na agkaruling nga papilit, nakabasol ka pa. Nakabasol ka pa. Kaya so, DJ, ragsak na ngay. DJ, join na. Kauan, apa yang amin nga gragsak? O muna, imaginan tayo ngamin, apa yang nga napasamak daytoy, the self-giving ni Apo Jesus. Diyos, natanop, mabalin nga addalat ta isuna, uray awan tay atat tao.
Haan nga maksayan ti kina Diyos na uray awang ka nga tao. At da isuna, ngam ti kinamanagayat na imay, imbimaba, inkawis na, ti kinatao tayo. Malaksid ti basol. Haan nga di kumati pagragsakan tayo. Di panangitad ti bagi. Isugarod nga the greatest gift. Isu ti kang runaan asagot nga naisagot kada tayo at tao. Taapa yan na ilumlum tayo nga ti basolin. Awanan ti di marigatan, hantay pa nga marigatan, hantay yung makaalot-ot ti basol, gapo dayta, immo na abasol na ilumlum tayo dita. Ngam iso na, Diyos iso na bimaba, umay na tayo inaon, iso da na ibunyag kanya tayo, iso dayta ti kadakkelan nga hubileyo, di pa nangitid ti bagi. Ni Maria mo't inted na mo, di bagi na. Idi bagat ang helen ka agsikog kanto Mary. Oh, Mary, agdongdong sa siguro ni Mary. Oh, Mary, oy, ish. Ngona nalata mo nga ta ni Maria. Agriin ka, agsikog kanto. Kas ano nga maaramid ka awam mo boyfriend ko. Haman sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Wow, agpaisaw. Wen, aw mo boyfriend. Wen, mabalinday ta. Makitam ni Elizabeth nga kasinsin mo malagip mo masikugan. Aya. Us-usto dayta, kuna na pay laeng magalatchismusa dayta ko paneknekan na agpaiso dayta. Wen naman mari, agpaiso. Wen. Kari dagitay. Ganyan ti kunana, idi na ibaganan, maaramid kanyak akas sinaom. Di pinagwanan ni Maria inted nan ti bagina. Ngam no kitaan nyo dayjay setting na dayjay kakabsat. Haan laeng nga parakin ni Maria dayjay para iti entero asa nga dayjay ti hobileyo. Di panangited ti Diyos ti anak na ibimmabagan babaen kini Apo Jesus inted ni Maria nagragsak ti entero lubong. Isugar nga tultuladen tayo agit ited tayo iti children, low. Hindi yung pa'y lamana. Isugarod nga tinulad tayo, agit ited tayo ti regalo. Ta isuna nga ti kadakkelan a regalo. Kinagsiya at timang ti regalo haan. Ngam no daddo maday ta regalo, pag-aapaan tayo, napangkay nagka-Christmas program, nagawid, nagaapa, apaya. Exchange gift kano ti parokya, Father. I won't very good. Kanya plano yaw. Ti minimum. Anya, kagamin data nga exchange gipan. Ti umuna nga sa ludsudan dagitay imot. Mano ti minimum. Nagsarak da yay lumen and dolor, piman, minimum. Aduma dagitay nasisirib. Mano, 300. 250 di jay gift. 20 jay rapper na. Sanga pulo jay skastep. 20 jay pa nagplate na. 301. Adapay utang mo. Imbes nga inyeksakto na nga adda sobra na nasa kinakam na aya po idi nagbibinunot dan nakita na daytay pada na nga agpilpili regalo jilomin in dolor daytay face towel nga makitkitam ni Apo Dios di ka ingpis na yun to no nagbinu naamamok data nga regalo Diyos ko nagaapa da. Imbes ko mga kunada ka, mano ti, anya ti regalo, mano ti maximum. Madanang damag kada kayo na mano ti maximum ti regalo. Gusto nga kaya ti mag-exchange gift na daduma, apaya, mano ti minimum. Imot. Hala, giving garod. Kaapaya nga di no giving ko na tayo inted na ni Apo Isusan ni Maria insagot na dila pa nangitid mo mga ay Apo dapay nagregalo kanyami nagiwaras ni gobernador iti dayta spaghetti pumpkin na addaham na sa adda kuha na kasi in regalo na kada kami exchange gift ti papadi di may sang nawarasan ka mo amin di may sang padi iso na awat na di inted ni ko nya ka nga tao. Makitam la ijayan simple ay kala ko mamay sa naglaka pagibasaran di jela ang gift givingan kasano ka sino nang ted kasano ka nga sino ka laengan ada
Kapag adamot agbuy-buya tayo Yusuf, adamot dagitay maaawat tayo ako. Apang kam nagitid ti gift giving. Kesa nga basket, di nagkuna, diyak amo no adamo imimot na. Ala apay nagado fathers may nga basket nagado na eh. Apay nga no gobyerno ti agitid ka nagbasit. Apay nga gibasbasar ka ti regalo, mangted ka lang aro din, di ka pala ipapatihan. Oh! Agkanta ka lang aro din, di ka pala ipapatihan. Agaramid ka lang aro din. Allah. Haampay nga nakaabot di minimum, very minimal nga dito. Agaramid ka lang aro din, panong palbilin. Anyamutan. Nagdadakkel lagi ta Christmas tree yun, ta sango kitaan nyo lagi ta Christmas tree taga Sevilla. Impapati dati nagaramid. Talagang imbuhos da amin nga oras da nga nagaramid. Talagang nagpuypuyatan da. Ya mo no sino nag-champion ito. Agaramid ka nga roden, ipapati mo, mangtid kan itid mo. Kasjay mo lang, no ta pamilyam, ayatem ta pamilya, ibuhos mo. Agbasa kan ipapati mo. Give self-giving nga rod. Itid mo nga rod, jibagim. Haang nga di sobra. Padasin nyo mang titi subsobra, ta subsobra mo itid da kada kayo. Amo yun isa nga subsobra. Ning ka makipangan, koy-koy-koyan dan daga jay. Gunggo na magladaw-ladaw ka mo, inyawid dagiti managayawid dan, koy-koy subsobran. No jikik ka dagiti lamilat, iya yan tinagan ni Rupon ti bagim ta gunggo na, subsobra. Kinumangitid ka ti subsobra, dahil lang extra time mo laeng, dahil extra nga adda kanyam laeng, self-giving ka ni Apo Isos, ang kabuo nga isuna, total life. Ni Apo Santa Maria, kung anak ka, maaramid kanyak akas sa baginan, haan laeng nga isuna tinakaawat ti bendisyon sa nga lubungan. Iso nga datay kumamot, ikan kantatay kumamot ka, to'y pusok idaydayaw na agragrag o, agragrag sak, apaya pinaraburan na tayon ti kadadakkelan asagot, inted na kadatayon ti the best asagot. Haang kumanga ti puso tayo ka agragrag o. Imaginem tabiyag mo. Ti panangi kumperam kumaka DJ positive agyamanak tanasalon atak pay laeng agyamanak ta buo pay la di pamilya agyamanak ta hanggang ngayon ka makakita ak pay la kada makangegak agyamanak ta pay tata makabaelak pay la ti umay makimisa nagado agtarigagay nga hanga makaumay agyamanak ta paya ka umang angasak pay laeng. Di ka pala agragrag, agyaman na kapaya, naisalakan akong dagtuyan. Ti kunak nga roden, no ti tao ka negative ti panagpampanunot na, awan ti grasya nga sumrek kanya na. Apaya, imbes nga bigbigan na di grasya ka, ikumkumpira na, piyapay kanya na. Agsil-sildo ka lang nagdakkalanan, piyapay kanya na. Kasla awan grasya, apaya, agi kumkumpira nga rod. Ngam no ma-appreciate mo dagiti grasya ni Apo Dios kas payo umay ni Apo Jesus tata anya pay la rason tay nga agbugnot anya pay la rason tay nga agmisuot anya pay la rason tayo nga agpungpungtot kanagdakkel dagiti grasya kada bendisyonan ngam no tibi panunot mo agi kumkumpira awan ti kasla awan ti grasya kanyam taapaya awang garud ma-appreciate mo. Teko na ko, nakaawat ka lang nga ti regalon. Imbes nga imisan ka, thank you. Day tamot. Diyak ta sumalsalain. Kaandihaan. Siguro nga diyak nga sumalsali. Apaya. Kakabsat. Jubileo. Adaragsak yu puso. Adarag yu puso. Agkan-kan tata puso. No kitaan tayo ti kadadakkelan asagot dadtoy kanya tayo. Sasalutin ni Maria, sasalutem met day ta regalo. Anya pay lang arud ti rason mo nga agbugnot, nya pay ti rason mo nga agreklamo. Dadta kanyam ti kadadakkelan a regalo, agragrag o kumaday ta puso.